to što da izmišljamo. Hoćeš opet tu čuču? Da, vidite da pravo. Samo ne vidim. Hajde, veraj. Gdje hoćete li? Nije tu. Nije tu. Nema ničeg bolja da ste bavi. Hajde, tu. Još jedna dva refrena idemo u kuću. Dva, tri. Samo da vam kažem originalni bubnjak je ovo deo, a deo je moru naravno na prvi. Ali bukvalo bil samo benče i dalje radi. Hvala. Prvo u Tokiju, pa Nešu, pa tebe za country grupu. Da, u vodu. Aha, može. Kača, to. Viki! Manje muziku! Malo, pa nek smanje. Čemu će? Malo pa ovo.
Otkud, da, šta je? Ma odu, Dead Bang se bavi jednom posebnom vrstom muzike, do sad nesviranom na ovim prostorima i uz to obrađuje politiku na jedan čudan način. Kako, zašto i tako. Pa recimo, prvo bend je nastao u ratnim okolnostima, čisto počeo je kao neka zezancija, jel, nismo imali šta da radimo pa smo počeli svirat. I onda smo uzeli ozbiljniji rad u obzir, kao što reče politika, ne znam šta bi ti mogu reći, bavimo se svim, svačim. Ne bi rekao da su pjesme čisto političke, već recimo na neki, onako malo gradski više. Smatraš da je ovaj stil Dead Banga ono pravo? Pa mislim da bi mogao biti pravi, jer ja u ovom gradu nisam čuo ništa slično. Bađo Bubnjar, jesi li zadovoljan večerašnjim koncertom? Pa ja sam prezadovoljan. To je prvi ove vrste nastup. Prvi put da se snimi audio i vizualno. I hvala Bogu pa ima ovakvi koncertalni jer naš prijatelj uvijek će utuzbi dobre muzike. I šta u budući, da li će biti još koncerata, Senki? Pa vjerovatno hoće, ja mislim da smo naišli na jedan dobar odziv publike i prijem. Ako ništa ono prvi put je prvi put što se kaže. A svaki sljedeći put može biti samo bolje, ne može biti gore. Gitarista u grupi je spomenuo neko snimanje, šta sad očekuje Dead Band? Pa ne znam, vjerovatno ćemo nastaviti sa malo ozbiljnijim radom, jel? Snimili smo jednu stvarku, nadam se da ćemo snimiti sve ove stvarke ako ne i više, jer mislim da su dobro. To bi bilo to. To bi bilo to, da. Zove grupa jedan Buffalo Bill Saloon Band. Aha, Buffalo Bill Saloon Band pokupio je svoje ovacije publike, izazvao erupciju oduševljenja. Country je u ovom gradu otvorio Johnny Cash sa svojom emisijom na tuzlanskoj televiziji. Drugi veliki korak za grupu, ali i za country muziku Buffalo Bill Saloon Band. Kako? Pogriješio si. Johnny Cash je već davno svirao u Americi. A i prije smo slušali njegove ploče u Tuzli, tako da to nije otvoreno. Ali Buffalo Bill Saloon Band otvara jednu novu, kako da kažem, generaciju generaciju country grupa. To je bilo, grupa je napravljena jer se moralo tako. Ko što znamo, kauboj gaje krave. Krave daju meso, bižimo. Daju meso, ja sam mršav. Evo. I mene zezaju kad bi ja otišao u Batkoviće da bi moral me udebljati, da me prepada. I ja sviram country da dobijem konzervi i da jedem. Da li je veliki broj konja u ovom gradu utjecao na razvoj countrya? Poslušaj, sad, pošto nije bilo toliko krava. Više je od konja Totija uticu. Normalno, evo tu sam, ako ste mogli primijetiti, ja sam imao tu jednog konja za jahanje, ne znam da li sam gdje izgubio. Evo ga, evo tu jedan konjko. Mislim, šta ja znam, pitanje nije uopšte adekvatno. Za country konje nemaju veze s country. Buffalo Bill Saloon Band je prošao put trnja, sada slijedi zvijezde. Kako vidiš budućnost tvoje grupe? Pa mislim da ćemo najmanje prodati ako snimimo ploču, što je... Ja mislim da će on nas zvat da mi snimamo. Ja svako cirka od 36 do 70 miliona. Izvini, samo, hoću doći, molim te. Ovaj momak je pored mene i ideje koji je nije tu, pozdravljam ga na ratištu, je osnivač grupe Buffalo Bill Saloon Band. I on bi ti možda mogao puno više reći u ilustraciji. Ne volim ja s televizijom. Publika je večeras bila oduševljenja. Kako si ti doživio koncert? Ne znam što da ti kažem, stvarno ne bi za televiziju ništa, zato što ima ružno iskustvo, pa šta ja znam. Uzbuđenje je zaista veliko. Kako je vokalni solista doživio večerašnji nastup? Vrlo teško jer sam imao nastup još s jednom grupom Dendina u kojoj sviram gitaru. Ali eto, a da se zezi, da vam kajem te svirke na Stelektu, tu se počeo raditi jer stvarno ne može se više izdržati ni ovako. A mislim sad da se foliramo, da ne gledamo Srne i srpske televizije gledamo, ljudi sviraju, ljudi prave pozorišne predstave. Kod nas
nas se to isto radi, mislim, bilo bi šteta da se ne radi i hoćemo da im pokažemo, makar na ovaj način. Da ovo nije nikakav džamahirija, ni gluposti neke tako, nek da je ovdje normalan svijet koji dolazi na koncerte i tako, šta ja znam, country da slušaju. DDN-da nastaviti dalje sa sviranjem countrya? Ja prodajem gitaru i pojačalo po 250 maraka oba dvoje. 215 027, nek nas zovu. Cisternu hlora! Eto, hoću da sebi kupi motor BMW-a, hoću malo rocker da bude. Ako može, kako ko u Tuzli svira violinu, neki tak, violinu, nešto, ne, kaubojski instrument, šta, vakonu, nek dođe u Flamingo, evo gazde ovdje, nek se njemu obrati, ovo je gazda, najjeftinije ide, nije reklama, pa mi imamo violin, treba nam čovjek koji zna svirati. A jesi ti probao? Pa ja sam probao, care je, ne. Svasta isturom je probao. Ne znam. Pazite šta sad pravi kauboj radi. Bježi. Ovo sam pravi kauboj radi. I ko zapravo čini Totija Band? Totija Band čini ovako, Ado je gitara, ritam solo gitara, bubanj je Sabin, ritam druga solo gitara je Frenki i ja sam basta. Pa I svi pjevaju. Počeli smo raditi davno, a ovo je nešto improvizovano bilo, šta ja znam, recimo sjedeći u kući nešto smo svirali, hajde da osviramo nešto. Neke te stare stvari je. Ja ste večera svirali sve stare hitove, zašto baš njih? Ja sam jedan od starije garde tuzlanskih, nazovimo muzičara, pa zašto ne? Stari rock'n'roll je uvijek dobra stvar. Jer je tako to i prihvatila. Da li ste zadovoljni načinom na koji je publika prihvatila te stare hitove u vašoj obrani? Pa prezadovoljan mogu ti reći, znaš, jer stvarno nisam očekivao ovako da me prihvati Raja, u stvari da nas prihvati ta Raja. Dobro je bilo sve u svemu, super. Jel nastavljate dalje? Pa čuj, mi se nikad nismo ni raspadali, polako, malo, svirka tamo, svirka ovdje. Šteta samo što je ovako vrijeme, što nema više ovakvih stvari. Hvala.
Dobro večer svima koji ste došli da nas poslušate. Ovo je grupa Stealth Discipline. Imat ćete priliku da čujete neke naše stvari, neke obrade. U bendu svire Cepa, basista, Bijeda, bubnjar, Džani, gitara, Banda, pjevač, Senki, druga gitara. Evo za Mikija, jedan.
materijala kada ste prevodu zove lijep dan zove.
Sada Čičuća nama. Aranžate za sve sljedeće svirke, danas pa buduće ulaz će biti 300 vida, tako kao.